Long Circuit Municipal Board angkang kapacing Turjia Pan Karbi Anglong Termas Council Secretariat along Awe Kiruyamai Kangni. ASDC Kopli Constituency Committee Lapen KSA Hamran District Committee Chelang Petpen DC West Karbi Anglong Apan Pinpur alo Kopajir. Deopani College along Social Freshers Meet Kapaman. Kardom Karbi Pranta Malongpen Nili Berta Thanbang Sami Monica Milikpi Nom Bertang Tonpen Arjitha. Karbi Anglong Long Circuit Municipal Board along Saiki Mike Klempen Kapaching Turjipura Karbi Anglong Termas Council Secretariat along Chiti Cricket Homarni Awe Kiruyamai Pado Pusi Ladak Bertangle. Karbi Anglong along Long Circuit Municipal Do Long Circuit Municipal Board along Asona Sai Kedeng Penakimiar JKLRJ Phanpura Karbi Anglong Termas Council Pen Warsai Thopon Tanglo CM Tilar Mronghang Chapaheng Phu Pen Awe Kiruyamai Padosi Municipal along Tin Kapaching Turjia Phan Mai Phula Pen Commissioner Angbong Kaching Thuralang Chithan Chapari Mai along Deputy Chairman Rite Singh Hi EM Ratan Teron Lapen Council Secretary Atum Chitongdon Ninkanesi Sokte, Ninkanesi non-tepo, Anonga Chatang Plong Kolonga Pen Lam Sakhangadak, a Hawara Tumpining Lethota, Lankawe Jone Saika Chutiki Longwang Bedetlo. Lasi Piningta, non-te Ninkansi Chamanilo. Dorli Malankawe Deda Jok, Mesena Longli, Make Hectic, Not Hectic Le Dopustami, Saika Chutiki Arat Kaning Rikaning Lake Kaita, Judonedat Kangjanglo. Bangso Hawarke, Ren Shedosi, Kaparlo Joine, Aninkan Bangta, Arve Longdun Pameawe. La Sojok Hector Surihini Doji, Saika Chutiki Along Lake, Donagason Mandet. Sansika langthat langmepi prilo lapen hesorong hangarong hawara radatum lasya kele sungpik hangjanglo Bangso hawara radatum akiduga ki sunga puthak sarkar pen kelang katar lipadonangji lapen kera power sai sitame longbek nangji pura chiti ni phai cricket homani ASDC Kopli Constituency Committee lapen KSA Hamren District Committee chelang pet pen West Karbi Anglong Deputy Commissioner Syed Isafur Rehmanari deng sarsing leng bidisar KSA pen Pinpur alu pajirpon Pinpur alu kapajir damahut ASDC Kopli Constituency Committee Amaipu sarsing ingti Chunbang Bida Teron ASDC Hamren District Committee Chunbang Rajan Teron Chandra Singh Dera Lapen KSA Hamren District Committee Chunbang Matthew ingti Atum Chetongdun Pinpur alu along ke Jongpona Tengke Longkreng Kaparlo Angkangan Prabjin pen Kelang Katar Lipado Vegnangji Kisungi Phowe Gahem Tunaphan Kerapajir Vegnangji KCC Loan Gido Bang Pho Bang Phia Tumaphan Interest pen Pajok Nangji Lapen Ajir Dinglui pen Kikim Kerangpon Sansika Flow Irrigation Project Prabjin pen Patang Nangji Puhenlo Nitum kadu beda chini jala bangso nitum keruni jengka langkar langiti hawai pur hawara bangke isi rain sedo area kusi chetanglo lapen asarlam kemra doko bane daga nikan isi sokte nikan isi non te bolan datu asi pining le thota nitum hawara rada tum bangke 70% ahi di longe sok ilong le derlo lapen ki ilong tanga diman kusi tame lang kawe arwi kawe pena jog long le kreng erlo long le singhang erlo sokta thiadlo la so polsi daga deputy commissioner ro lapen the relief and disaster management committee chairman la this year metang malo la salang litan la ninitum akisunga puthak isi Pinpur alu nanga pajir la sila ninitum jasemet dishi along isi ke hang kana lam thige la helo ke chengsi la ninitum sokki ilong tang pen kithi et ajuan la pen ke sokki ilong li pen khali ki bitana hi je on lam ise survey wang nai la pen hini bangela so sokki ilong li der ajoini ni tum phan isi government pen ko pima aron ki do la bangso isi compensation bangenang kini la pen ke formi tum ki hang kon bangela halo se kini ngani kana tharman bang sokki ilong li der la pen ke noksi tame noklang ka ti tum da sujor long li der la ador ta wi der la so poti KCC loan keram खेती का शुक्लाम अबांग पुतुम अंग खासा में किन्हीं का निसी बंगला इंटरेस्ट अरेदा बंग नेरनी देरनी इंटरेस्ट अरेदा बंगे मास नहीं कुछ नहीं तुम हांग कौन वाला पेंटी नहीं तुम के हांग कौन बंगला है ना जाता ये सिस्टर नहीं 1995 किन्हीं का अमरेंग फ्लो इरिगेशन पंचेंग लो संसिका हुआ दिमाग Nasi 95 ni kan kapang change pining kan ko ra kopling era kirsta mi hala bangso alang teng non anda patang ti der so ki change si bangke 12 crores besila bangso scheme pang cheng no ta no ki ka julong ba ki tharoi se na tang ka pa ba bu ni tum ar julong sita atang ka bang pa ba dore sita akama bang ki claim ni tum ta thang ba thek mang ni nasi dc thang sa mi salam thang no je alang ni tum hin pen nasi ta mi un ana ke prapen
upi malang itu nang serap dun ke bangsa santi kalang ke sedang da prangi khanta nang serap dun itu selang pan sini dilo padahal hin bensu tani mun anta nang bori dun pola pela ni tum te hang dun kita meno lalang ni principal secretary Karbi no council fan lo toxic ni mat lo ko selang ni lam karna ki dun हमरेन रोंग सुपी पेन कार्ड न्यूज फेरंग के हुंदो को पेन नकलो बेटा बोगजन सब डिवीजन अंकांग शांतिपुर अलोंग चिटी नि फाइक्रे के थोमरनी अदा पोर फाइक्रे एसिया पोर पेन देवपनी कॉलेज एसएमडीसी लपेन कॉलेज थानबांगा तुम चेरापसी क्री सियांग देंग देवपनी कॉलेज सोशल फ्रेशर्स मीट का पमान पन बेटा फेरंग के पेन बेरटांग पले देवपनी कॉलेज मेथांग कम्युनिटी हॉल अलंका चौफाल हिसार को कार्बी आंगलॉन्ग थर्मस काउंसिल हायर एजुकेशन ईएम जगत सिंह इंटी अफान कॉलेज लोकाचार्य थारे असमिया तुमपेन कांगथुम कारनी पेंसी मायादिंग पलेलो देवपनी कॉलेज लोचार्य थारे असमिया तुमपेन माइकांग पुअलुन लपेन केकान पेंसी चेंगो अदुंथु देवपनी कॉलेज प्रिंसिपल पेन माइके फाथेपी अलम थान पचिनी पोन लासो भी अकिमी देवपनी कॉलेज अलंग अमेन का चिथाबदुन अथारे असमिया तुमपेन मेथांग अमेन लपेन निंग के हांगाला चिथान पोंसी चपचिनी पोनलो আপোনালোকে যিটো টিচাৰ সকলে আপোনালোকক পঢ়াইছে গাইড কৰিছে আপোনালোকে বুজিব পাৰিছে আৰু টিচাৰ সকলেও আপোনালোকক বুজাব পাৰিছে আৰু ঠিক এনেধৰণে আপোনালোকে এই কলেজত আপোনালোকে এনভাইৰনমেণ্টটো ভাল ৰাখিব পাৰিছে শিক্ষাত কেনেধৰণে মনোনিৱেশ কৰিব পাৰিব তাৰ কাৰণে যে চিন্তা কৰিছে সেইটো আজি এই অনুষ্ঠানত থাকি আৰু তেখেতসকলৰ বক্তব্যৰ পৰা শুনি যথেষ্ট ভাল লাগিছে যিটো সমাজে পাব লাগে সেইখিনি এতিয়ালৈকে ভাল ধৰণে পৰিস্ফুট হৈ উঠা নাই আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ কৰ্মৰাজিৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো আমি বিভিন্ন ঠাইত আমি দেখিবলৈ পাওঁ केरामता निंकन देवपनी कॉलेज पेन HSSLC असat langang थे के मेसन लपेन कॉलेज स्पोर्ट्स स्पीकर लोंग के मेसन तुमफान कचितोंग दुना लुही सरपो EM जगत सिंह इंटी लपेन MAC मुकुट महंता तुम्हारे डेंग पेन नोंगे पजिरपोन अपो के MNC देवपनी कॉलेज अफान केनांगसोट कॉलेज बिल्डिंग प्रिंसिपल एंड स्टाफ क्वार्टर बाउंड्री वॉल लपेन लाइब्रेरी हाई हुए केनांगसोट अलम प्रोफेसर बोसन रोंग फारपेंसी EM इंटीरियर डेंग पजिरदुनलो मायलोंग हिसार पो मान पेन कार्बी आंगलॉन्ग थर्मस काउंसिल एजुकेशन EM जगत सिंह इंटी देवपनी MAC मुकुट महंता MAC बारिम बोरसिंग रोंगपी एडिसन सिंगार लपेन पेनांगन के ठेके दिंगा तुम चेटोंग दुन से RDP दुन लपेन खे कपरे कपरे का तुम पेन मेठांगा पिंडेंग सुम्पोट पेन मेठांगा किलुन के कान पकलांग पोंसी मेसन पेन पचुन पोन नॉन मोलम सो पोरफान बिरटा मोइन तोपेक्सना Claret Unisex Beauty Parlor hinben warsai keme kipipon lasi lasonor sai keme along ninghangatum ali chuan dunik tha warsai keme laki chiklo jontro phan kapamala seke piponji lasi apor panhok he pin pen Claret Unisex Beauty Parlor along patebok damiknon rong parpi rong berot near Iron Bridge dipukar bianglong lasi lans se kachini le thojje phan laswa number 6001213664 along humriknon Shopping Mall is a Gulf of Assam enterprise and the Hill Areas Department. A glorious one year now. Here's everything you need: groceries and household supplies, cosmetics, personal care and skincare essentials, appliances and electronics, stationery, men's and women's clothing along with tribal clothing. Also a huge Durga Puja offer on Swati brand. An offer you cannot refuse.
Branch Shopping Mall, Difu Manja Road, Manja Industrial Complex, 782461, Manja, Karbi Anglong, Assam. Simonjir Children Park cum picnic spot, a place to visit for sure. The park is filled with eye-catching flowers, some medicinal plants and nursery. A perfect place for your children and family. For more queries, please contact 91014 33731. 93652-07012. Simonjir Children Park, Chirikangnet, Ward number 4, Depot, Karbi Anglong. Made like a gun, goes like a bullet. Sun Motors, authorized dealer of Royal Enfield, Rongkelan, near Don Bosco School, Difu, 782460, Assam. Easy finance are available here. Please contact 099 579 88008 or 0789 61 69021. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ। Chloride Beauty Salon Unisex is opening its door for 6-month crash course on beautician and cut. Interested person may kindly come and contact Chloride Beauty Salon Unisex near Iron Bridge, Rongparbi Road, Difu, Karbi Anglong. Document requirements are recent photograph, voter ID and caste certificate. Dihinamo Opibuthot Birta along Wangtwiglum. Difu Municipal Board Chairman Rakropen Chiti Nipai Cricket Homarni Jalin Ponsi, Difu Ahiti, Ronghelan, Lapen Birla Hiti and Kankedo Kuladamo Kalapen, Okejoralong, Ankahomridam Birta, Perankepen, Birta Pale. Lasoningan kedamtang mustiga ciklo ni paing kore sirkep ani politin jorlong le. Lapen enong le pupang daklo. Sidame piniarnian ta politin ke en bomajong penangana kulat lapen oke joralong adai. Sikasuri siya tangka ke en patulo. Lapen kebang jilang arni penjong si politin en bomlang pulo tangte adai sikasuri ke an ke en patunang kong puputa alang lihin pen pacini. An parta phakok biok. An talang ke supensi ang mi punangji. Jong si gas pensi ang mi makeupa chopulote adai. Sikasuri si ken padoponji puta pachini ponthu. Kulada long kahumrida mohot politin kelong pon anta elong adim pangsom si mekayatlo. Kebang jilang arni pen difo hi thierlo politin ke jor. Lapen ken kang ton jiapan pachini. Lapen difo lang roy kapater te de jiapan kithuki ui kapawar long le de jiapan ta non kebang jilang arni pen ke difo lang roy along CCTV camera bipot poputa Difu Municipal Board Chairman Rakropen Pachini. Municipal Board পৰা পলিথিন বেন কৰা নোটিছ জাৰি কৰিছিলে গোটেই আমাৰ চহৰখনত পলিথিন বেন ইউজ কৰিব নোৱাৰিব বুলি আমি এনেকৈ নোটিছ দিছিলোঁ আৰু দোকানে দোকানে গৈ আমি সকলোৱে বিজনেছ কমিউনিটি দোকানীবিলাকৰ লগত আলোচনা বিলোচনা কৰি পলিথিন বেন বুলি কিবা কৰিছিলোঁ চেষ্টা কৰিছোঁ বেন কৰিবলৈ তথাপিও আজি বাধ্যতাত পৰি আমি দোকানে গৈ চেকিং কৰি পলিথিন যোনে বিক্ৰী কৰি আছে বা ইউজ কৰি আছে তেখেতসকলৰ পৰা ফাইন 1000 টকা ফাইন
আমি নিছোঁ আৰু ভৱিষ্যতেও তেখেতসকলে যদি লুকাই তেনেকৈ পলিথিন বিক্ৰী বা ইউজ কৰে তেনেহ'লে আমি 10,000 টকা 10,000 কৰি ফাইন ল'বলৈ বাধ্য হ'ম সকলোকে দিব লাগিব আৰু গাহৰি মাংস যোনটো নোম ভালকৈ চাফা নকৰাকৈ বিক্ৰী কৰা কেৰাচিন বা গেছ দি জ্বলাই তেনেকৈ বিক্ৰী কৰাবিলাকক আমি ফাইন লৈছোঁ 1,000 কৰি আৰু ভৱিষ্যতে তেখেতসকলক কৈ দিছোঁ তেনেকৈ গৰম পানী বা তেনেকৈ ভালকৈ উঘালি কিনি গাহৰি মাংস বিক্ৰী কৰে তাৰ বাবে আমি সকলো গোটেই চহৰতে আমি ঘূৰিছোঁ আজি দোকানে দোকানে গৈ গৈছোঁ ভৱিষ্যতেও আমাৰ যিটো অৰ্ডাৰ মিউনিচিপাল বৰ্ডৰ অৰ্ডাৰ ফ'ল' কৰে থেংক ইউ Hamren Police Station Kaparlo Chitini Phai Cricket Homajo Por Phai Krihini Raminiring Koya Por Rai Komasai Khia Tumpen Keton Kelangasai Keklem Bomahut Ihum Arondre Pen Chainong Kepona Tata Mobile Ihum ASO 2C DC 2965 Lapen Kepona Bangphu Banket Homatumpan Nebdun Long Check Pusi Rai Komasai Khia Tumpen Birta Pajini Alang Litu Ampan Choklim Chelong Chainong Kepon Gewan Lapen Kejor Kenama Loai Hui Choklim Cepaklang Thitera joini Arona Tengpen Nebing Nang Ponang Kok Lupusi Chinidun. Perang Kepen Hamren Police Station along Kohurida Mahut Kelong Dama Tengke, Kaching Nang Check Banket Homatum Lake, Satgong Tilapara Rongmaker Karlitang, Konendra Marakasupu, Notharson Sangma, Arta Ninkan Thongkebra Nerkep, Hongkram Kothor Bangalo, Arongmaker Polop Singh Senar, Asupo, Arkoi Senar, Arta Ninkaning Koira Sirkep, Lapen, Hamren, Umtilia Rong Karlitang, Mosendro Teronasopo, Nison Teron, Arta Ninkan, Thongkepusi Pangtek. Alang Litumopan, Kangnang Ahut Kadogove, John Chris Yachanongdu. Lakadogoveta, Kutia Toli Pensi, Nankenam Lapen, Umpawangan, Kejordam Jia Pansi, Keponputa, Rai Komasai Kia Tumpen, Karjupater Togohut, Kachetanalam, Longdun. Alang Litumopan, Nonamat, Hamren Police Station along case number 2819 under section 379. 411 IPC RW Section 11 Prevention of Cruelty to Animals Act 1960 Tengpen Pabonsi Hemkangsam Pengpontanglo God News Channel of Heranke Hundor Kro Hamren Rong Supiben Nankelo Birta Karbi Prime Time Mankela Ponsi Kang Tonpenglo Dome Thakme Kurwang Thu